3 godine sam tražio i proučavao gdje bi kako napravio zube, jer su moji bili u dosta lošem stanju. I raspitivao se kod ljudi koji su već obavljali to. I onda sam po svojoj nahođenju zaključio da je Poliklinika Arena najpovoljnija i najbolja za mene. I odlučio sam se doći tu i napraviti kompletno gornju i donju čeljust. I evo, nakon 4 mjeseca sve je gotovo i jako sam zadovoljan. Kod prvoga pregleda odlučio sam se povaditi sve zube, znači i one koji su bili za ostaviti. Obzirom da vremenom bi i oni otišli, ja sam se odlučio da kompletno mi izvade zube, što su mi napravili u jednom danu, i ugradili mi implantate u gornju i donju čeljust i na to krunice. Kad sam napravio zube tu i završio sa radovima, izašao sam vani i otišao sam se dobro najesti. Jer zubi su super to odradili. Ja bih prvo rekao loše strane. Nema ih, nisam ih pronašao. A po dolasku od samog prvog kontakta sa djelatnicima na recepciji, kod doktorice koja mi je radila prvi pregled, pa nadalje kod vađenja zubi, šivanja, ugradnje implantata, otvaranja implantata, zaista sam prezadovoljan. I svi su bili jako ljubazni, profesionalni i nisam našao ni jednu zamjerku na bilo koji rad.